Šokirao je domaću javnost kada je svojevremeno otkrio da ima veliku želju da se zamonaši, a kada izvede decu na put, odlazak u manastir vidi kao svoj životni cilj. Njegova supruga Bojana Barović mu je najveća podrška u svim životnim momentima, pa mu je tako dala blagoslov, što dovoljno govori o čvrstini njihovog braka. Naime, Nikola je gostujući kod Marine Rajević-Savić u emisiji Dok anđeli spavaju, iskreno pričao o tome koliko mu je vera važna. Veoma joj je posvećen i svestan da mu ona mnogo pomaže. Koliko mu vera vraća u životu osjetio je na svojoj koži kada su Bojana i on razmišljali da se razvedu. Ipak brak Nikole Rokvića je prevazišao tu prepreku. Mi smo 5 godina živjeli na relaciji Srbija-Amerika. Trpi moj posao ovde, njen tamo, pa se dešavaju svađe u vezi. Rekli smo u jednom trenutku da ćemo da se raziđemo. Teško mi je bilo, a mučili smo se mnogo. Tada mi se opet javio taj osjećaj lepote. Posle sam shvatio da je to blagodet. Unutrašnji glas mi je rekao da